Ki kubor hati paman nakasngi skoba subscribe ya Udon Bok Official Production. MDC kesora ubadai rumata unong yalam kaliang persyak KHADC ubat titos kan ulong ba tang MDC ki basah umdum ndrei ki peba ki badai ki nong chit ya ki nong mikmat kila sa umdum namar ka surka jela ka klam krensyai lakan penlong ne em ni kan nom penlong ya ke election MDC ulong su ru da kapaban rap bakum ki nong mikmat kila syak klich kli ki peba haba kila caka ni lang ya ke election MDC ndrei ma uru menang ban ai cubab namar ya ke election MDC la penyaj da ke sarkar jela ulong ru bahaki ni kesngi deputy chief minister ba prestun ba kadang ya ke cing kompetenti ya ki constituency da ke delimitation committee ndrei u klam krensyai lanu ke ne ke committee kan pendap yang ka jong ke kamram aga cisisa ke sarkar kala dai men perbena ya ke terik election namar ka samai terekam ki MDC kala kut apo san senam ndrei ke cing sangam car-car jong ke sarkar kumbah kamkwa ban penlong ya ke election ula benram nolor kata ula ongru ba ke UDP kelap pengkrek syat-syat banyak kon ya ke election MDC namar ya gitu ki constituency baldon lupa ke MDC kila tikena banyak tiket bat ya ki constituency badon ki MLA hang turu kila IT ki pansim ya karai bat kumban syupkan mau ba ka samai terekam ki MDC ke HADC bat CHADC kala dai ban kut no ha ulber a cha apusau bat ya ke election ka sarkar jela kala dai ban penbena no la sim tayo chong u kala langkot ban penlong ya ke election ban chit ma ya ke MDC andrei hadu mata don dak ai sakane ka we pat ka kubor laong ba uba mari hom ka krang uba dai no ai ktien chong ka Bharatiya Janata Party Meghalaya unit ulong bai kimat ki bakan thop ya ka ching dawa ban yo in line parliament apo ka jela bat ka cing dawa ban pedrong ya ktien ka sia ka kernet bapra kan kamlong ka basuk ban yo jelada ki kertong ki dei na po chong ka seng ulong ru bahabadon kanu ka seng ka babat ya ulakam sensyar ada ka seng ka kenyat ya kimat cindawa lati kena bagi no lam po ka skor pedang ru kin kam sengap ha ya kita ka baya dai bat ka kerteng chong ki kertong ki ban yakun ha ka election MP na Shillong Parliamentary Constituency uba ka krang ulong baka seng kan hak ban pet ya ki kertong ki badan cingmut ban yo ya ka cingcom ulai itu bagi don laingut ki belapan pawila de bagi kwa banyak kun ya kata ke election nak tiket jong ka seng BJP watlah ki kindat sengi ki beladam layu i ban kaliang jong ka Dr. Finala anong laj kalapan paw bakan ya kun ya kata ke election MP nak ka seng BJP Henry nak kaliang uba krang ulong ba tang ka Dr. Finala ka balapan paw ya ka cingkwa banyak kun ya ke election MP nak ka tiket jong ka BJP penban kila donru ki we pat ki balapun pau ya kane ka cu ka cingkwa banyak kon ya kene ki election ni hab ban pet ya ki kertong ki badan cingkermen ban cop bat ban poi skotong kumta ngin sapha ya ki kerteng sya ki nongelam sya Delhi nak banta ka cingyo cing mencur bat ki nongelam na Delhi kin sarai unu ne kanu ka kertong ka balong ka babet ban penyeng bat ban penyakon laong uba karkrang kiwe ki kertong ru ki bekwa banyak kon ya ki election MP kilapan pau malada kim yo ek tiket na ke BJP ru kim sngo ai bat kim ye kun shu bat kita ki bapan tiket ru ki dei ki nong trei jong ka senghi uba ka krang ulong ru ba ki balapan pau banyak kon ya kate ki election MP ki don kumba ar ne laingut ai ha ka ba ar ngut ki dei ki senrang bat ka we pat ka dei ka kentai